ima sian Lukas biddu pitu ayat 41 rodi ayat 50. Marmula do turpukon sian naki namoi si Simon halak Yahudi do Tuhan Yesus di bagasna. Hape topu Roma salak boru-boru perdosa na dihutai dibaeni dibuan mamiak na arga na khusus ima warna alabaster jada disapuhom mai tupak ni Yesus uhun tu matangis dungi diapusi ma dohot obukna diummama jala dimyahima pak ni Yesus marnidai marhusari ma rohani si Simon madok au subari Yesus panur irangon pasti botuan ni perdosa bulunod doi na sopatut perdosaona majama pak ni Yesus ido anggo di rohana hape iboto Yesus do ahana di bagasan rohani jolma na holip nangpe suadong na botosa alai anggo Yesus takas diboto ala nido jo si Simon jala ima hatorangan untuk pukon ado naing dohonon di barita naudion tuhita unok na ima tanda dirim pardosa doho tanda dirim pardosa doho